إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الجمعة 13 من شهر صفر من العام 44 و400 وألف للهجرة، الموافق 9 من شهر سبتمبر من عام 2022 للميلاد. وفي هذا المسجد المبارك نود أن نتحدث عن العلاقة بين الصلاة والرزق، فالله نسأل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنبياء لا تندو كما سباكو يمالو مسا كورتاني مسا فغما مسا منا دنيك لا أما كيالك مسامي نانا أدم ديدنا فين كن كنبلي كما وليك الله تعالى باتو أبو مسباكو يمالون تمانا بي كو مسبا تندو كو مسبا سنيا أم بسريا كباتو فنتي مباتي نفا الدنيا أني كيما مفو الله تعالى كلبيتا باتو كبارك سريا كيا جوي مامتوكو محمد صلى الله عليه وسلم دني فم بلوف سمنجي نبي مي بيتا لبان تلا سيدي بيتا كندغي على سرباي بيتا الممي نيني لتا كندغي با محمد صلى الله عليه وسلم على تنما انا تكسيني دووني بركه أمبوني مسبافة أو كي أنا كندي باكنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا يا دونغو يا أبي أني صاحبي بي أني تابعني أني مغففين نيبني تو آية تغسر السلمانكا فكتاسي الكما ولما نيني أيلو كانفرو جمع كرباك الدنيا كبان كتغا أنكفو أيما الكمالارا كوكي أي ألا موكلين بجمل باملا إن شاء الله مصري ما بامي كنو النفكا كما سجيمكا وتي دغري مسبانا أدم ديدنا فمي كما ولي كوكالي الله تعالى باتو يرسكني فميكا ولي سيري أمبا دسلامي وسيرمي كلا أمبرو سو أني تريو يلو ريلاسيون جمالي سيرني هرجغيتي akila mogo shaman kono nakafo seri abaraji kiyamale duron masababina serkela ya baraji takaddama alkiyamallara me duniya kono fositi serke baye annafe kaira nakutuba milo seri takke ake nyuma la dunia abike sababu ye masababini sarama alkiyamalonna sarabala wochie me masababina seri ke bagaya seri baradi dama dunia ka kongo alkiyamaye kauke nini ailu beladeni ala mawkila. يظن كثير من الناس أن أجر الصلاة مقتصر على الآخرة دون الدنيا، مع أنه
ما يناله العبد من سعادة القلب وراحة البال بالصلاة يفوق الدنيا بكل زخارفها وملذاتها، فلا شيء يعدل سعادة القلب وراحته، ولن يجد سعادة أعظم من مناجاته لربه سبحانه وتعالى في الصلاة. وفي الصلاة أرزاق مادية أيضا، فقد دلت النصوص الكثيرة على أن الصلاة فريضة كانت أم نافلة سبب للرزق، وأن الأمر بها سبب للرزق، وتتابعت على ذلك آيات كثيرة وفي سير الأنبياء والصالحين منه الكثير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الإسلامي سيرك بغا سنة نفا جنيامي لولي جسوس مي سيري نفا من سيرك بغا ولي هكذا سيئ seri la fami serke baka wole l'enviaye ani sutaraye me kafara u kafanani serke baka masababina herjere daire dunya serni herjere wala yonfe wa almami naam nika serke akiyama nafashaman nala masababini latang jogo ya bema jogo koronya bema masababini majia kabotor ya ko bema serta ke kosona masababini ya daraja korota masababina banfanani ki ya herjere daire imaye alako alkonakono ni Allahu ta'ala majinani adama dendan fosi kama mafo kayi ni Allahu ta'ala bato ni kelempe ni abato kofe ni maini namando ife na maini na joife maini na danife kayi ni alason ou bien kayi ni alala domni ou bien kayi herjere di ni alama herjere tiri wale Allahu ta'ala ye baro tiri wale Allahu ta'ala ye ni masaba ni mogomika ni alabato ni alabina lahirita utila moye o ya herjere anaya soro ni masababina wonoya utila moye ambadin stamai. والصلاة من أعظم العبادات وأجلها وأكثرها ملازمة لبني آدم، فهو يصلي 5 فرائض في اليوم والليلة عدا النوافل والرواتب وغيرها. عباد الله، إن الرزق سواء كان مالا أو عقارا أو ولدا أو زوجا صالحا أو علما نافعا أو طبعا خيرا أو صحة في بدن أو عمرا طويلا أو دعاء مستجابا أو غير ذلك، ولا يزال أهم قضية لدى الأفراد والشعوب. هرجيكو ولا أدم دين حميلا هميمي النبي الدنيا ينما يامي كنو أنكتو أن برو سرلا ياجو مالما دنيا لتغي بنا نغيا أمبرو ياجو مالما سوكو مبريكو ونيوني كمسوفر كدن سرو كبر يوميني كيفر يابو كسمردو ونيوني أبي هرجيلي أمبا دستمي هرجري مغبي هرجري ميلون مي هرجري فاسوا شاء الله تعالى في دنيا سجن نفما وهرجري دويه لغنفياني كنيا وهرجري دويه سترا وهرجري دويه لمنيا وهرجري دويه لوني نفما وهرجري دويه جويوميا وهرجري دويه أمبا دستمي هرجري فاسوا شاء الله برو مي موي كادي كينياسي هرجري فاسون كلميما ولا نفرويه ولا وريه كاينا كفو نيكا نفرو سرو يايما نيكا وري سرو يايما نيما لانفيا سرو نيما لمنيا سرو نيما كنيا سرو أبي باكي بازنيه أمبيني مسابة في فاميلي كويما كدي أما على موكلين. ليس شرطا أن يكون الرزق مالا
قد يكون الرزق خلقا أو جمالا قد يكون الرزق عقلا راجحا زاده الحلم جمالا وكمالا قد يكون الرزق زوجا صالحا أو قرابات كراما وعيالا قد يكون الرزق علما نافعا قد يكون الرزق أعمارا طوالا قد يكون الرزق طبعا صافيا يمنح الناس ودادا ونوالا قد يكون الرزق بالا هادئا إنما المرزوق من يهدأ بالا قد يكون الرزق طبعا خيرا يبذل الخير يمينا وشمالا قد يكون الرزق ثوبا من تقى فهو يكسو المرء عزا وجلالا قد يكون الرزق عرضا سالما ومبيتا آمن السرب حلالا ليس شرطا أن يكون الرزق مالا كن قنوعا واحمد الله تعالى. أما دسلمي هرجيكم باكي سبب يبي كم مغشى مندو سرجوكا كم مغشى مبلا شركيالا كم مغشى مبلا ألا كنت يسرك والعياذ بالله. أما مني بني أبوبو دونا موسو فغلا كونغولو تري كبورو تري كسنتري كبانكان ييرو تري والعياذ بالله. أنا وكلا كلام منك على وريكو ميلي وريكو بكو وريكو فمي كوما سورو أكون بسوروا لا والله إكانا سون أبدا كي الدنيا جوني إكانا سون أبدا كي نفرو جوني ينفرو يني مي الدنيا تيني لسلا ما برو دنيا كما دنيا يني لسلا ما برو كوكا كياما سورو ناي ولي إسلاما بريبري مي كا دنيا يني دنيا كما إلي باكي مو بازني دنيا بني لمرا ولي كسونا يدو كي واتيب على الدنيا دي انترما مي كان الدنيا بلا عند سكننا اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا على كان الدنيا كي أنوتا همنا نقول بلي باي دنيا مغم رسلا دنيا إننا كنو يامما ابن أبوا كنو تلك تافنني يكني هكريه دنيا إنني يو ينفو تامكلا نكنا يسي يرزون كرو كترين يسما كبان كولي سانيكا يا تاما كونتينيي اتلي يو ينفو عربوي كوتي كوكا جيه كباتونيه جيكا كوتي كوجويه باتون جيكا سا سي نورمال منيكا جيه باتون كونو كولي كوجويه يجيجا إليك الدنيا كونو ميكانا الدنيا تا قبل كونو أم بدن سلامي فاميلكو إمام كدي أما لما وكنيه ولكو سنة شلبا محمد صلى الله عليه وسلم أنا فلدي فوالله ما الفقر أخشى عليكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت أو كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. شلباكات صلى الله عليه وسلم كو الله كنت سرنا أيلوك فانديا تسرنا كوي أبدا سبو فانديا كلا سابوية كم غدو مسونيا ألالا فانديا كلا سابوية كم غدو يجرمو يفا فانديا بك سابوية كي يبلسي كروتا الجنة كنو إذن فانديا تكجوية مي كجوية ني دنيا كيري دايري كنا كيري ديما كي مرسا ابي يتو دنيا برو كولي كجوية ولي مغلا سلا حلقما ولي مغلا سلا جهنمما كانتا كبوما على موكلين أم بدن استمعي أن لون كفو كو هرجري سويافلا هرجري من نبينيني حلال سركا نتني كمانديا كابو على تباتوما نتني كمانديا كابو شلباتا لاباتو ليما و هرجري سنمانية إبي ويني إبو باراكي إبي يابرويني إبي كوميرسيكي على بنا بركادو على ما داما نيكايني حلال سرالكا داسي كلين
halala wafsakatimi milyar kelen haramuka ambadestamai me doyle yebi uluko ku haramu masruba kayka mogotoro kurban ni halala kumaye haramu yere kayini wotika soro kusanango halala la wallahi i halalaini barakaka kenna forolo halina mashaya wafsanna foro shamaye abarakadan wala yazu billah kanta kabo naforo fasoma ala mawkilanye ambadestamai فالصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة دافعة للأذى مطردة للأدواء مقوية للقلب مبيضة للوجه مفرحة للنفس مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقوى شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة فبعدة من الشيطان مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سربي كسابوية أدام دين إهرج بدايره سربي كسابوية يكنيا بسبتي سربي كسابوية ألبي لتاكبتنا ما كبما سربي كسابوية إجسكم بسبتي سربي كسابوية إياداب النوريا سربي كسابوية إنسونجاني واتيبه هل نكتاسر داس كلن تيبرو سربي كسابوية كسرياك بين كابوي فيسيما سربي كسابوية كيجسكم بيا سربي كسابوية ينما بسبتي سربي كسابوية بركة بكي سيلو أبكي يدنبيالو أبكي يسرو فنو أبكي يفنبلو سربي كسابوية كي مجيا كابو شيطانالا سربي كسابوية فناني كي مسونيا الله تعالى مسبانا ولفلا تلبا محمد ينا صلى الله عليه وسلم كي لتلبا إيا دنبيا يعمريا نسرتا كي ني الله تعالى ما دقبريني في مايني فكي ني على برو مايني فكي ني على لدمني برو أني دمني أني هرجري وني على لبرو مي لمدرون يني على باتو مي ني على ما كي لي أدما دنبرو نيكا على تاكي على بيتاكي فامي لكويما كدي أما على موكلين أمبا دستمي جلباكو حديثاكنو تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة كو والله أبا بنو جن بابنو مومي باك نفرو جنيه مومي باك دنيا جنيه كان نفرويني يا بدوما كان نفرويني نسرك جروبويه كان نفرويني نشركياني فلانغافو ياي كان نفرويني كي نيفري دينايما كي نيفني شيتانايما كان نفرويني kata muribana nife kata namurife kana furuini kasaga fimbo kasise fimbo kana furuini kata sise fanchi karfunanini yonche kana furuini kata kabrusola kata fendoike subhanallah kiya mafere dunya la kata soro dunya si manjam hal ni dunya kadiya ile bina sijo lesoro chalaba muhammad sallallahu alayhi wasallam sanji biworo ani sanji saba yana ياكنو أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنجبيورو أني سنجي سبا عمر بن الخطاب سنجبيورو أني سنجي سبا نيكاو سرو إسي باجيا سنو والله بتا مويسي بادويا بركة بابو أن فنبلو منا سرمي دينا مما سبابرو أنبا سريفيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هل نكفل أبيجا مسريلو جمع بسي yani moy kece kana jumala kabana goba ay bina jumala midi 35 midi 45 midi 50 me wasoro moy mi nanko ay makaiti dina berebeleka na fulema ko chrétien nulu ya dimashi lonkase wallahi baye 4h du matin ay baye église fa wala ko suna afla watibe al islam al yawma dinun bila rijal
walakin an-nasraniyatu rijalun bila din ni kastama ya flebi ibaye dinale me mogotei che babbatei tuni musu babbatei tuni mi bina serif saya katimi ayire tanafruka ka serif saya komersika ka butigi datung ki borobo fembelo lon kele mite lokun kono ni masabana buyana kana ubuya o mi jumaye an julai halibi amma saulaba misri mabami fleni afo ko misri mabami ni atifa foni juma kase alabanna anan yerefle andoko ko ala anson andoko ko ala kenya dama alabina okedi ala ni dana femi kama imauke eko ko ala itake ala take abadan famiyali ko yuma kadi amma ala mawkelanye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur du monde, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. J'atteste qu'il n'a point de divinité qu'Allah et j'atteste que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier messager, il est la meilleure des créatures d'Allah. Si tu cherches le succès, si tu cherches le bonheur dans la vie de Siba et au-delà, il faut aimer ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose sur la terre. Il faut le suivre, il faut connaître sa tradition et aussi il faut mémoriser ses paroles, il faut appliquer ça dans ton comportement, mes chers frères musulmans. Nous sommes aujourd'hui le 13 Safar, deuxième mois de l'année islamique 1444. Le mois de Safar, les gens parle beaucoup de ces mois en disant que c'est le mois de malheur, en disant que c'est le mois de vraiment de tristesse, c'est le mois où il n'y a pas de bonheur, on ne doit pas se marier dans ces mois, on ne doit pas voyager, on ne doit pas travailler. Tout ça là, ce sont les paroles de l'ignorance, le temps de l'ignorance. Avant l'événement de l'islam, c'est comme ça il disait aussi que le mois de Safar, c'est le mois de malheur. Mais notre religion, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué un musulman, il n'a pas le droit d'insulter un mois, d'insulter un temps, d'insulter un jour, car si tu as insulté le temps, tu as insulté le créateur du temps qui est Allahu Rabbul Alamin. Nous croyons que le mois de Safar est l'un des 12 mois de l'année, comme Dieu dit dans le Coran, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Le nombre de mois dans l'année, ce sont des 12 mois depuis la création des cieux et de la terre. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Ne vous faites pas de tort, ou bien ne faites pas de tort à vous-même durant ces 4 mois sacrés et durant tout le temps. Le moment bonheur pour un musulman, lorsqu'il accomplit la prière, lorsqu'il arrive à donner les sacrifices, lorsqu'il arrive à se rapprocher d'Allah, ça c'est un bon moment pour un musulman. Mais le moment de malheur pour un musulman, lorsque tu commets le péché, lorsque tu es injuste, lorsque tu mens, lorsque tu forniques, c'est ça un moment de malheur pour toi, car ça va t'amener le jour de Yawm al-Qiyamah. Si tu t'es pas repenti à l'enfer, wa la yazou, que Dieu nous épargne, Inch'Allah. J'ai remarqué quelque chose, vraiment ça ne me plaît pas. Lorsque nous disons, lorsque nous répétons le nom du prophète Muhammad, voilà, c'est ce que je cherche. Il ne faut jamais accepter d'entendre le nom de ces meilleurs, les meilleurs des meilleurs.
C'est grâce à lui, par la grâce d'Allah, nous sommes honorés. Nous sommes les derniers de communauté, mais les jours de Yawm al-Qiyamah, nous serons les premiers à rentrer dans le paradis. Grâce à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'imam est sur le mimbar et fait le sermon, toute parole est interdite. Même quand tu salis ton voisin, ton vendredi c'est gâté. Même quand ton voisin parle et que toi tu lui dis tais-toi, ton vendredi c'est gâté. Ce nul est de nul avenir. Même quand tu joues avec ta sabia, c'est fini. Même quand tu joues avec les portables, ton Juma là, c'est fini. Dieu n'a plus besoin de ça. Mais la seule chose acceptée pendant le sermon, lorsque tu entends le nom de Muhammad, tu dois faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici une adoration, quelque chose que Dieu nous a ordonné et lui-même le fait. La salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dieu nous a ordonné de prier, mais Dieu ne prie pas. Il va prier qui? C'est lui le Tout-Puissant. Dieu nous a ordonné de jeûner le mois de Ramadan, mais Allah lui-même, il n'a jamais jeûné. Dieu nous a demandé d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage, mais Allah, on n'a jamais attendu Allah en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Mais comment? Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est l'omniscient, il est l'omnipotent. Il n'a pas besoin de cela. Mais la seule chose que Allah nous a demandé de faire, car lui-même il est fait, c'est la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs musulmans, faites très attention. Il y a des gens qui vont passer toute la vie. Chez lui, il a prié Juma, il a prié vendredi. Mais chez Allah, il n'a jamais prié vendredi. Subhanallah. Vous allez me demander, mais comment ça l'imam? Nous sommes tous là dans la mosquée. Derrière notre imam ici, docteur Jarasuba Mohamed Al-Amin Al-Hafiz. Nous sommes là chaque vendredi, oui. Mais lorsque votre imam monte sur le mimbar et que toi tu viens après, c'est comme tu n'étais pas là. Car les anges, ils sont autour de chaque mosquée sur la terre. Dans chaque entrée, ils sont arrêtés avec leur liste, avec leur bic, leur plume. Ils notent le nom des les premiers arrivés. On note ton nom. Mais lorsque l'imam monte sur le mimbar et dit Assalamu alaikum, les anges plient la liste. Ils mettent ça dans leur poche. Ils rentrent dans la mosquée. Ils s'assoient maintenant pour écouter le sermon. Et après Juma maintenant, les anges vont monter chez Allah. Allah va leur demander qui était là-bas, qui n'était pas là-bas. Allah sait, mais il va leur demander. Ils vont faire sortir maintenant les listes. Les listes où le nom de quelques-uns seulement qui étaient là avant la montée de l'imam est dessus. Mais tous ceux qui sont venus après midi 35, midi 20, midi 30, midi 40, ils sont là, ils ne sont pas là. Je vous donne un exemple terre à terre. Nous sommes des enseignants. Tu rentres dans la classe et tu fais maintenant la liste de présence. Telle personne, oui monsieur, je suis là. Telle personne, oui monsieur, je suis là. Après maintenant, il va fermer la liste, il va commencer son cours. Les élèves retardataires, ils vont venir entrer dans la classe, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en réalité, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là physiquement, mais dans la liste des professeurs, ils ne sont pas là. Et ça va les rattraper à la fin de l'année. Faites attention. Un seul jour dans la semaine. On ne t'a pas demandé de venir à 7 h, malgré ça c'est bon. Mais quand même, tu n'es pas capable de venir à 11 h à midi, mais il faut t'interroger. Il faut t'interroger vraiment. Chacun de nous connaît sa place chez Dieu. Hein? Chacun de nous connaît la place de Dieu chez lui. Mais comment je peux connaître ma place chez Dieu? Voilà, on va te demander la place d'Allah chez toi. Dans ton cœur, c'est comment? C'est où? À la même manière, la place d'Allah dans ton cœur, sache que toi aussi, ta place est comme ça aussi dans le cœur d'Allah. Allah kakiboronya mima.
et à la télé. Allah ka kibro place bala et les fans à la place bala. La place d'Allah chez toi est grande. Sache que ta place chez Allah aussi est grande aussi. Mes chers frères et sœurs musulmans, c'est naturel de voir les bateaux sur l'eau, mais c'est très dangereux de voir l'eau dans les bateaux. Sois toi dans le cœur du monde, mais il ne faut pas mettre le monde dans ton cœur. Un bon musulman, celui qui utilise la dunya pour avoir Qiyamah. Ça, c'est un bon musulman. Celui qui utilise la dunya comme une monture, mais celui qui est devenu la monture et que le dunya est devenu les cavaliers. Ah, c'est pas l'appel. Sachez que la prière, il y a une grande relation entre la prière et la subsistance. On ne peut pas venir là-dessus encore, il est 13h05. Mais la récompense de la prière, ça ne s'arrête pas seulement au-delà, comme beaucoup le pensent. Non, non, non. La récompense de la prière, Dieu va te le donner d'abord dans la vie de Siba. La tranquillité du cœur, la baraka dans tout ce que tu fais. L'autre, lui, il a des millions, mais il n'est pas à l'aise. Toi, tu en as que vraiment quelques centimes, mais tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es en bonne santé, toi avec ta famille. Tu arrives à manger, tu dors tranquille, tu te lèves sans aucun problème. Ça aussi, la récompense de la prière. Avoir un bon époux, une bonne épouse, la récompense de la prière. Nous pensons que quand nous parlons de la subsistance, c'est l'argent seulement. Non, ce n'est pas l'argent seulement. Une bonne connaissance, c'est une subsistance. Avoir la foi, la crainte d'Allah, c'est une subsistance. Avoir l'amour du prophète, c'est une subsistance. Avoir l'amour de la prière, venir vite à la prière de vendredi, c'est une subsistance. Avoir le bon comportement, la bonne moralité, c'est une subsistance aussi. Être un homme serviable dans ta communauté, c'est une grande subsistance. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Quelqu'un qui est prêt pour aider sa religion, physiquement, il est prêt pour aider sa religion, financièrement, il est prêt pour aider sa religion, moralement, il est toujours impliqué. C'est ça, un vrai musulman. Al-mu'min al-qawi, khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est plus aimé d'Allah qu'un croyant faible. Quand on dit un croyant fort, fort physiquement, il est musclé, c'est pas ça? Fort mentalement. Fort au niveau de la foi, au niveau d'aider la religion. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous aidez Allah, Allah vous aidera. Mais comment nous pouvons aider Allah? Est-ce qu'il a besoin de notre aide? Il n'a pas besoin. Mais il faut aider sa religion. Il faut aider son prophète. Il faut aider les imams. Tu as aidé ta religion comme ça. Que de nous de la bonne compréhension. Ambaini masa bafe anasatriuma meni katoyuma bang ala mauklaye jemiyon berebere kaudama ala mauklaye ambaini masa bafe ke islama ya jeme bagaye ala mauklaye kanti di wati be ala islama ya jeme ala islama ya jeme ya douma dafa que Dieu aide l'islam. Tu as prié mais ta prière là n'est pas bonne, c'est une prière à moitié. Que Dieu aide l'islam. Allah islam ya dina djeme. C'est fini. Toi, ton rôle, c'est quoi alors? Sache que Dieu aidera sa religion. Hein? Allah va aider sa religion. Il a donné la promesse à son prophète. Mais toi, l'islam sera aidé par Allah. Mais il faut que l'islam sera aidé aussi par toi. Allah islam ya djeme. Allah ni ere que islam ya djeme bagadoye. Domi karanka ke woleni dunia si janna fama ala dama kenya ala dama l'envia ala dama sutara ala lanka herjege senman herjege bilman herjege tomboro kaudama ala mokelaye limania ala wirwa lama koyma kaudi nini ailu beradeni ma ala mokelaye ambana jumala ni hami fefenye yana ke cheka boyan kabbe jara ala mokelaye annani jumala ni jurmu fefenye yana ke cheka bansella kabbe yafa amma ala mokelaye ka ke joyuma ye jomberebereye stamaya bini
waso ni momi ala kete annasaf lebe ala naila ala yafaima ala يجي يريا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.